Shad Nongkrem mentau senam arja arpulai, Shad let niam shisin senam jong kahima Kyrwoh haswa ke por khat yak jingtung kiso, kalau poi syakabakut no haga no pai sengi jong ka artarik unai wing arja arpulai, haga jingsaki ki hajar ngut ki bawan jungok kai. Ryngkat ki riam tynrai ki nongshad ki shad hakmat ka yeng sad hasmen ka badek headquarter jong ka hima Kyrwoh da ka penya hab yak sur na ka bom ka sing na lor ka sur bas yang jong ka tangmuri. Kani ka Shad le niam ka long ban pan jingker hu no play ban yo ka ayom ot ka ayom khen ka papahu pahai hakis ngi ki ya ban wan. Kidan baro laispa kandai pusan ngot ki nongshad, shispa nyu pusaw ngot ki kentai bat shispa arpuwe ngot ki shenrang hakani ka sngi pen kot ya ka Shad le niam ka badai shibenta ka le niam pam blangs im ka hima Kyrwoh. Hakani ka sngi lawan ban sakhi lang ya kani ka Shad Nongkrem daw sambut menteri ka jella ubade pet ya ka tanat kampo yeng uba preston tensang u chief executive member jong ka KHADC uba penyat sings im ki menteri sarkar ki MLA ki MDC nalor us im ka hima Kyrwoh u Dr Balajit sings im ki bakraw bat ki menteri ka hima nalor ki waipat.
dekam jungi ya ka dan yang bersat lima kairim abang li yo ke syat pentai senrang Ryngkat pergi kun gajar pergi kun keri lewan ban ni senran lem sodong jong kena lempung ki jaga song jongki la pendap mam ni kena ka madan syat kita ka pekai ban pendan burom jo ke hima ke jongi sistem nakam ta kangu ke dem ke pangi ai hukun rat un kurhu kurdo jongi borolang ni yo ko kwat khia ka sai kanang ke bit ke biang ke poho pai man sa man ne ru la girti sur ker kaleniam ke pangi jidon bu nanduk mendai kumni kinong yo peteng na kementa berkal sai kalisi ke hima wi jongi isu sorong benong ba jengkersian dikun kajar ka pensur ngiru banyai peteng ye kam da ke jengej ba ublei trai kenrat nyai don Ryngkat bangi kami lai ki ai ke bedai bo pha nang ta ka purom kolong hima ho sama Ryngkat ke jengken mau i di long swa man swa glosteng labu jo ka sincer kadar Ryngkat kenyam kurkom te masuk mengade ban aingu ai burom ru gi khon ki hajar jo hima ki khon kari ki khon kentai ki khon senrang ki jongki ki lawan banyak pendeburom lem bagi sim betalem ko ki nongshad ani apa man lempung syat apa duan jongka jing sat apa senit kila pendep ye kamram Ryngkat bakaksing bom ke belah penriu daki dulia ki jongi jo hima ban pentingen ban penjanai ban penpu penpieng ya ka ngu ka dem ka ba ngiyo pani ai gi si beldep ni si beldep berkumjur ke ba indang pendep hadian menta jo ni syat di tangga jingkin bok kerwiang yang kun kejar punya yo ko khia ko sai kanang an bha ban met ke sencar kadar aman lagi senang juga hima baginnya kan mauru ya girti hok akar sencar kadar ban sumariki na kamenta ban skem katai ka jing sencar kalau bu long swa ban ne mensa girti hok ak hima bi chung te ni kermenru ba ki samla ki nyai peteng ni lagi jing puli joki lem deklet pat ya kelasai kelasisi Ryngkat bat ke menor na kamta jing klan jok secara kadar Ryngkat bat ki ai bau barim lebu kumpi mau nongkrem binyo ke secara ke khoj hok Ryngkat ke len yang kelerkom jadi kan mau beli trai kan rat untuk hui baro kanut ki nongshad wisim ta pe cispa nyu phau kin thai cispa nyu phusau kin thai cispa hui senrang betul lai spa kan dai phusan lai spa kan dai phusan baro i sim i bagi samla kin thai ki dai mong i ki thai sati kan thai sati kan ki ban syat ki kalong baik ka hab ban dan kam baik ban bot ya kata ne kila ban syat ki bai pat ki bam dei ro ki thai ni sim be batang ki thai sati kan ki badibannya dan beta sim beta kasar kata kalau peteng ni nak duduk kita ibu jetip lo di baro marta baro bon ni kita gigi sim kita kita soti kalau kamu jeng tip ke jeng sutu ujung ni habe dei bat ki senrang bat nya senrang kampet kurang ba te usamla da lai posnem so posnem san posnem ru posnem usamla sai kan senrang te kata kadeka jeng sim jong barim bat ni bat dikata kelong keluik yen nam tau senrang te long ba